Hafoi lorong ida tomak lakong iha tasilarang no mosu Indonesia. Ikus mai pescador honaran Luis Mendes pele halibur malu fale hone familia hokunde saundiak. Ter kronologia pescador Luis Mendes sai husi uma iha tuku lima dader. Iha loron sanulore sinem fulan Febrero ne. Hone bera oan tama tasilarang ho di kasa ikan. Mai beba hira to iha tasiklarang. Bera oang ne nia liman sorin tohar. No iha momento ne beha nesang. Anim bot halo laloran bot. No makina bera oan mos mate tiha. Tamba anim bot. Laloran tasi lori tiha Luis honia bera oan batasi klarang. No rai mos nakukum badau halo nia lahetan rai. Ikus mai nia musu fali iha ila alor Indonesia. No to iha neba. Husi tasi larang nia parte hari dunia komunidade iha ila neba. Nunin nia hahu hakilar hodi husu tulung basira. Toda lahat sira rona ikus mai ema zuda nia lori basira nia uma. Soy ready. Soy ready ke manu. Ane mau hodi be sudah baik. Lorong bawa tanim bawa. Terus misi mas mate. Lorong hasil ini. Itu lah lorong harus saya beli rumah. Itu seliksa. Itu lima dari sana. Oh, malu. Tasi lori partai us batau. Perintis tamu udah saya. Perintis selesai. Saya batau atau rana kupung tiang kamu kupung hari raya hetan. Hetan itu mau be pulau dah ban orang kelisa tu hilakan ban langsung taman. Taman kemudian hari iha dunia be saya sudah hatu ngelak karau kita dengan sudah saya nol yang bosok. Saya nol yang bosok be kita tolong anu poin sedang tamas sore. Tamas sore mas fosse tamas sore. Depois tamas pa para ser ajuda da terror. Ser los tiga yang itu pokoknya sih kontak base 30-40 nih ikan foto itu. Foto tuh hehehe ada nih. Maksudnya ser fila nih lah tadi lebih matur dia bomo. Tahu hari itu saya lalu dia atau ada itu visitasi. Aku sebagai aling pasti aling mana dah dia hau baru nih lah. Mas katusnya kamu masarai pulau ini kontak nimos rai baru. Ini udah apa? Emang masih narambut kan? Primeiro contato mana ideia biqueke. Contato apa? Mana ide mais fari contato dia foto dia dia atuação telefone. Foto itu dia harus kirim ba, pois saya dia tahu publik. Foto di kisne se kirim mai habe será be profesora né. Nah, nem mau di foi mi hatene. Langsung viral karena liu lorong taman lorong tu lorong pun ada viral lalu dia demais. Enquanto a de segurança Polri Dom Gaspar da Costa Hactuir, foi em cima informação com a questão ne. Nia parte halo contato direita para diretor NTT no Capolres Kupang, onde segura tia cidadão Timoroang ne. No ohin lorong entrega Timoroang ne ba unidade polícia marítima, depois UPM no UPM entrega ona banyak família. Gelombang, arus kehidupan dalam laut, badai dan gelombang, hujan. Lalu saya menghubungi Direktur Polair Polda NTT, Direktur Intel Polda NTT, Kapolres Kupang, Kapolres TPU, Kapolres Belu, Kapolres Alor, dan Kapolres Maluku Barat Daya. Tuhan mengizinkan untuk kita dapat informasi ternyata dari AKBP Pulung Witono, Kapolres Maluku Barat Daya, menyampaikan benar adik Luis ada di sana dalam keadaan sehat dan dilayani oleh teman-teman dari Polri dan TNI dan aparat desa dan kecamatan di Wetar. Kemudian kami menginformasikan ke Bapak Komandan UPM bahwa adik Luis nelayan dari Likisa yang dibawa berpengalaman oleh Tuhan melalui gelombang laut tiba di Wetar sana akan dikembalikan ke Dili karena ini kategorinya HDA, Human Disaster Assistant. Jadi dari teman-teman di Wetar kemudian menggeser posisi adik Luis ke Lirang. Selanjutnya kami meminta untuk Kapolsek Wetar, Inspektur Polisi 1 Giovanni untuk memindahkan perahunya adik Luis dari Wetar ke Lirang sehingga Unidade Polisia Maritima dari Penteli bisa menjemput di tengah laut dan diantar oleh teman-teman keluarga ya, kita bilang keluarga di Lirang mengantar adik Luis ke tengah laut dan ikut ke perahu dan botnya
Kepolisian Nasional Timor Leste dan saat ini telah tiba kembali di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa adik Luis selamat, sehat, dan semoga selama di sana hati tenang karena ada keluarga di Indonesia, dan kerjasama antara Polri dan PNTL dalam kecepatan information sharing ini adalah salah satu buktinya, melakukan information sharing antara Polri dan PNTL sehingga kejadian apa saja bisa kita handle dengan baik. Hal ini sudah terjalin sejak lama dan kedepannya akan semakin erat hubungan kerjasama antara Polri dan PNTL untuk kepentingan dua negara bersahabat, kakak adik satu sama lain, yaitu Indonesia dan Timor Leste. Pak Komandan UPM, saya kira begitu. Entretanto, o comandante UPM, Superintendente Polícia Eugênio Pereira, rato agradece a autoridade indonésia, deve assegura no salvo na Timoroang idane. Além dane, tambah Timor Leste e a cooperação dia teve sua Indonésia. Nebe maka hetan desastre semana orang Grekliba. Ian ini conceito nebe maka saya nessa responsabilidade na missão unidade de polícia marítima ne oriente liba ia HDR ka HIDR Human Disaster Response. Ami ni responsabilidade mas satu oriente ami missão mai leva o satu for apoio no responde ba ia desastre maka itu necessidade hetan hetas. Dihusi linha intervenção de maka unidade de polícia marítima halo em coordenação com as entidades indonesias linha liu usi atas Polri de maka coloca aí KBRI ka OIA Indosat Indonesia e depois de enquanto se muita informação com família sira e orang irregular ami continua a halo ami busca asam busca e tempo de nessa mas no entanto e asam busca na e tem zona tasi que lá consegue reta mas kita na fatem alarga informação vai a parte indonésia linha. Portanto, ali o coordenação leva kita halo e graças a Deus e tem cidadão né, Naran Luis consegue nia encalhar ia ilha Indonésia linha e a parte outra. Então depois de notifica, depois de localiza a posição e de continua a coordenação a parte Indonésia para o exato pela ia fala de continuação e o de planeia vai ir processo de transportação a dolor que fala de Timor. Infelizmente hoje ita halo asam né ita orienta ita equipa nebe maka coloca aí a tauro nebe maka dirige diretamente o comandante de posto crema linha a moto com linha responsável que é skipper seu agente aviso maka com a equipa baca de ilha Lira e coordenamos a entidades indonésias linha e neva marcamos presença os entidades militar polícia nós entidades civis e a moto com a cidadão Luis que hoje será entrega ao dia, começamos dia culto e a me consegue transportar na Usiviran e hoje lo metau na Timor e marcamos presença e fatem da família Luis de Lian e hoje na me se entrega ao pai Luis e homos mensagem que a me foca a família Sira para tu na fatem começar a reba e ser de segurança. Desde que enquanto será lá as atividades de pesca, será sempre a tu está equipamentos de muito importante para garantir a segurança da vida. E mais importante nós quando vai em meios de comunicação. Se tem lori e ser linha movimento sira que ser linha viagem, ou ir a ser linha atividades pescas para badruma ser fácil contato. Atu né o PMB localiza ser linha paradeiro e o dinam ambil intervenção. Niamos apela para pescador Timor Sira, tem que matar mores no neon nine. Bem hira hari anin bot no laloran bot, la bele tamatasi. No mos tem que lore telemóvel, no ne bem hira moço incidente ruma, fazer hal contacto ba família na autoridade de segurança. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto. Atua tem informação atual dia Clio, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.